Dola bina. Mucho dola bina. Saya ngampani tarong cukup nombro via shortcut bakalele na kainan rong akem raw. Ana? Na bosa banan rong ko sa bagay iyo sa libro. Sota man na kainan rong ani ko. Iya, Andreu, bina andol bina. O de no mun Andreu, no fruit. Ko Michael ko rong ta sona bosa ko tukuna. Bina ka bakale busanga dende saranga ko rong ta na nunggu ben makawango lok may biti oya bare. Ang kaisa ngai, ang sa singai oya ba, babu? Hai, Ang sa singai oya ba? are oya ba rit ben go lok may biti se madal ko sudu se senga nangona ya. Myself already here at the radio station when they came. Oh ko namuna ko chiko na stage bat ker to dari si bakele laina. Ra oya ba na? Sarang ko na oya ba korto salangata na sarang ko na ama Gideon. Ha, ama gide na are roto lang gana. Nee. Ang na dona boy, local boy, homegrown. Hai, Ang na boy ni rewa na yata na ang boss man. niceake. Right bad. Right bad. Babre, bab sabo ko sa okila lubena beka na. Hai, lubena beka oya bango. Bossman, ha? Na lead sing ang baka ni oya ba tan salang ko may biti. Ha? Sa baka lubeni baka ibiti sa chuko na lubena ko. Time ko lang sa na oya ba song. Are Michael ko namuna turu may na studio. Oh, isa na ba na taserengo. Aw sa lako na nungu lolo na damo ngara mona sa. Diri nangona ba kasama na gauna ya ruto lako may. Nanong tuno ka nanong mona sa vivi na ngauno ya. Diri. Kaya kasana naman ko oya ba. Ha? Nay, this is not oya ba, but oya ba song. Ha? Sa langata ang konta na dorbo ni rewa na yata na boss man. Oh, doro, binaka bakale buturangan night, binaka bakale. Ote no munita. Nene na tamatong ko bossman, binaka bakale bo na numut saranga durme. Ko sa mata sa domo bata saranga ke oya. Right ba gina? Santo mo ba na oya ba na? Kaya ko meron nga kaya langata doon na sere Lucky Dube, langata na sere na Bob Marley, same tutu bata. Kaya na nilang atake de na sere to Bob Marley Lucky Dube. Ayo, time ko sa langata same tutu bata sa langata. Bossman ko memba dami pa nag metoryo de tama na Bob Marley, si Lucky Dube, si Ronald kuni spoil ta kinungunay tabong gawang nando na si kamer soto mata na Bosman metaro nga pwede ko na tumana. Time ko sa langan sere na Bob Marley ko na tumo na tutubo ta Bob Marley. Nangona ko langa Lucky Dube, nantumo na same Lucky Dube. Kung nangona ko langa oya ba, ko same oya ba re. Ko karon na ko do na singa la katorong mo kung sa langa ta sere na sere ni Ronald J. Acha ko bat ne yan rabi nakatamata kede sa barong chiko nangonong go draki susu bakalelay nito ko na chiko nan draki ni tabong go na weather nan draki binaka but I think they lie to the public right ba No. They saying it's going to be very cloudy and rain in Suba. Oh in Suba. In Nandi and Lotoka it's going to be fine weather. But bakalelay na uda time la kumana kabina. Acha ko bat ne makeli Acha ko logo may dulbena saraba chiko ruanaka. Iya. Acha makeli na bosa nandro ang kwata kaya kem do sakila. Sambera. Ngori na taro. Kita sa tarongan chiko na taro. Baka kemdo sa sota bata doon na maramanin nanronga. Guys sa bosa bigo, okay binaka, vinakwa. Ngi hota ingwata. Kuya sakila. Kuya sakila. Are lebo nangona kuya sota bango bali dani si bango. Iya. O chinga angwata Kuya sa bosa bigo ngi hota ingwata kenen barbala. Ya sona hin kitora ni soal. Soliana. Iya. Acha. Kenen barbala ko itu kun chiko bigo monro lelo tu. Monro lelo tu. Lelo tu. Daga na masu kagede na. Okay, korto me text manda 7777 kaya sa damuta bi kondo na marama se turangan ni nanronga. Vinakwa baka lebong ngihota ingwata. Na ingwata na daba na kaya na imbale when you speak it in the Mbawan dialect. Oh, acha. Ini text mine 777. Ana? 7777. Oh, Fopal 7. It takes my me na daba na kinembal-bale ng guata ibambaw. Ba nito. Na right ba kini? Ah, sabi na bale, we lulubena, awe tarong ko rona ka, ko sa rin na maramang ko sa Sicily chiko na swimming pool, gay toro chiko na evana. Bap. Saan na marama sa siyo saranga. Sinina numira na ira galo chiko.
David nanumin matagali kayo ko de sarabat siguro men. Nee. Kau sarada na tamo isik kau koreda na maramango. Ada kau sa standing on this side over here. Are Michaeli. Iya. Bena, ko pamadala taga mandala maramango, matangali maramango barir bagire. Iko sarong boy na ko sakila ko sa mate sa pakaraw mate. Si umbulati. Kaya munto sandon woman can claim wali kamanda. Woman claims she can smell when someone's about to die. Michaeli, pamadala taga manda babitin na Angko na maramango ko sa tukuna chiko ko sa boy da nga ko iko. Ko sa raw tukuna bigo iko sa pakaraw mati. Ba. Nangaw na ko ang bakit tini karua 12 years old. Ko ang boy da ndona nona uncle. Nona uncle salah ko may nona tubalo ko ang smell nona uncle ngay tukuna. Uncle, wai ko sa pakaraw mati. Very true story. After 2 days uncle sa mati. Na Michaeli? Iya. Ya na koko sa na sugubi ko na soli ni Dabongo. Ni Bakamboy. Bakamboy. Kaya sa kila na time sa buka chiko ng beka, if the fruit is like thousands of miles away, sa rawa tukuna ng beka binabuno sa chiko na fruits. Na kuli talaga time sa lako chiko doon na tumata sa lako may 100-200 meters away, na kuli sa rawang boy de chiko na. But nang lewang ko sa rawang boy di ko nga sa kila, bambu sa bola ka kick the bucket. Matangga yung gel bango, maramango, lewa bango. Kila ko na songo tamata keda nan dambe saranga yawa na sinte ben dambe boli ko ko na balata are den ngin do boy do ko dobe kem to sa pro ni boy na naivi boy na naivi tut ola market tv acha ko bat nei sona baap re ba bare ba gere da mana na mata na nei re binaka lewa re binaka yo garona chiko na maramango ni kwendo boy da chico na time kintu sandambe chico ndona doro songo na kintu sandambe chico na tunlo ngai koko sa durumai na koko sa durumai kete turang sa toki on one side sin me pauta bat ke kwa sin do me pauta bat ke kwa kilanum do dala but siempre ko ulago Michaeli iyo ko sabe toronga iya acha ko sabe toronga na maramango ni sondom boy da chico which part of the body do boy da chico so na pano ako na boy da mo na mate tunga kaya sa na bola kami garaman na email address no contact kaya sa binakata me suret man na maramang ko mela ko na market kela ko na market so na klebambu laman na beso na turanga so chico na mate ke market tengo ira labeling around ni mate tala na lewang mo so tama no nada acha ko bat ni staff ni Yamaha Rupeni and the Yamaha staff super patakin denara ko deso jina ada sa chico ko sa chico talangan tero na gono ko sang garaba ruro the fala Rupeni looking after Yamaha all throughout Fiji tamata boso lebungo every day stuck in traffic should buy motorbike no that fella too big for motorbike that fella should put one engine dabu in his back beto tolokin iyo yan rabinaka chimilai bisa bat kay Patrick na staff ni Yamaha binapalebu kem dona ose ni white tui sana be tukuna be Rupeni matakin ba kito sana be nakata me kota ni na maramango mele boy di kem dona kun dona maramu senga Rupeni mela ko may kem so tabi ko na maramango me boy di ko yamanda senga boy premix to nga Rupeni. Thank you very much Babu for your time. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the meme na makai na singa ni mataka Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?